program is powered by MAYOL app. From Zari Domning Biribasi Impact News ni ay Joyshree Usham na Manung Hutna taram nokchari. Ngarang akoy na Lebasigi State mangagi election gi fall result khangkre State mangai manung da Manipur da su akoy result singarang phongdokre manga si manung da BJP na loimakta maipaki except for Punjab where Admi Party na maipaki Manipur da di Bharatiya Janata Party na makoy na magical number henduna 32 assembly constituency gi seat out of 60 seats ki manungda 32 seats fangduna yam chawna with a thumping majority mai pakre aduga hojik lengak sem nabagi da magta pura sem saba loire haibagi aduguma pausu lakli aduna BJP na 32 de fangkre hojikti mathang ase khoina kari expect tawi ai haibasi matang da khana nabang ase khoina puzarli ba topic BJP 12 what next Here masida Manung Hutna khana nabang asi akhoi studio da lengshin biriba guesting asi miam da shak tak jage ahan mamakta da aha ke right thang bada lengshin biriba si BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Laimayum Basanta Sharma ojabu taram nokchari then mayai thang bada lengshin biriba sina the Imphal Times ki editor oja Rinku Khumukcham ojabu su taram nokchari and last but not least on my extreme right lengshin biriba sina JDU Manipur State Unit ki Senior Vice President Oja Limjalet Haokip Oja Busutaram Nokchari. Thank you. Hi Kibda Mali BJP na 32 seats 31 is a magical number ni adu 32 seats fanglaga yam chaw na mai paki haibani adu ahan bu hanga se ha Oja Basanta direct lecture again. First of all congratulations to BJP ki spokesperson mo ina smaya thumping majority fang pasida congratulations aduga akoi lebak prajamiam na su anabo lenga asi karam matam na form tawgadori bano hai bagi wahang asiga loina na akoi na yam khanging lebasi kanana chief minister ogadori bano hai bagi wahang asini ngasi mag chief minister hanagi chief minister hai batare nongthumam birena governor da resignation pisin kre magi constitutional obligation gi matung inna pisin kre adagi cabinet minister su dissolve tawragani aduga anobo lengak sem lagani hai kre aduna swais da wafum kar thambina ba haizari ahan bangta da impact tv gi viewers sing ai gi panelists ani aduga anchor Joyshree kai khum na buchari Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki maikai dagi Manipur gi tarani thoisuba vidhan sabha asida BJP da out of 60 32 pirag absolute majority pibi rakpagi damakta BJP Manipur Pradesh ki maikai dagi BJP ki lakhs of sympathizers BJP the vote pibi khiba manung pang sing halami chinau voter khudimakta thagatpa ikai khumna jabadu phongdokchari hauji handaki tarani thoisuba Manipur ki vidhan sabha sta BJP Manipur Pradesh na akoina sangsilliba akoina leijariba tam asigi sahi ahum khare helak padwai dagi de khoi wakhal ma lai satminariba political party unit sing sina thajaba halakpa maroina NPP na adudagi khoi asigom khulgi sasalasna khoina sarkar semdungi mamangda khoi election manifesto or vision document ta BJP na sarkar pa di asigumba leibak ama lengak ama henjagane haikibdo ngamaktaba mayam ma khoide yaure satminariba constituent political party NPP na ihan ba thengnaba khoi Lok Sabha ki mikhalda Dr. Narada Phongna moigi minister MLA mam song tho campaign ga tawre political parties na BJP ga sabin na mathang da mu Rai Sabha ki election lakpa matam da khoi gi Sri Lasemba Sanajawa Maharajo Manipur si khoi mire point puthok se adu da mu NPP si Congress ki kem da season ga ti mangi babu da Rai Sabha ki MP oin ba salakna Nanganda the Tangtin, but not about direct mang they get to look at the Kanabadu. Samina Nahor, but again, quite intentions again.
अदुगी फोटो लापरे अखोई इतोमदर लेपगे ना अखोई सही अहम सरकुस दगी अखोई लाउथोग बीजेपी मतोमद 40+ ने अखोई मिशन नंबर संगसिलगा निफुगी मथक कारगा बीजेपी ना अदुगुंबा अखोई तौगेन खंजब ngमौदबा सही नरी मैम से कोकनबा अखोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीबीयू है कैंपेन अमु तरक मणिपुर मियाम याबीरगा ngarang हाइडो कोंतो फंगे मैंडेट तो अखोई बीजेपी दा पुंपेन पेलरगा मियाम सु पेंबीरमगनी बीजेपी ना हाइडो कायाम थबक डिलीवर तब ngमगरगे नोय ममांग कुनमाथोय पगारगा नोय ngमद्रे हुजि नोय लोय पीरेना सांगिंग अदु तौरगे हैबी अचौबा अखोइदा पोलुम अमा अखोइदा थोंगद पीरे मदुगी पोलुम दो अखोइ यांग पुजरगा मियाम ना पाम दो अखोइ पांथोक चगे अदुगा चीफ मिनिस्टर गे हैबी खिबदो याम थुना विदिन 2 days दा बीजेपी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो अखोइ दिल्ली की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अयाबगा लोइनना लाइकली हयेंग लाकपे आइ अखोइ नेशनल लीडर खरा ऑब्जर्वर अदु थुंगरगा अखोइ लोइसलानि हुजि लीडरशिप की मरद क्राइसिस सते सेन बलैते अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन ngasiमा मागी काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन तौर हाउस डिसॉल्व तौखरे हुजि मणिपुर की गवर्नर ना मणिपुर लेंगा पाइसिनखरे चीफ मिनिस्टर ना हाना साइन तौर मखोपदुंगा सिगी टुडे ऑन वार्ड्स तौररोय अन बीजेपी की बोल से अखोइ दिल्ली की माइकई तमना थमजखरे हुजि चीफ मिनिस्टर की सही नबो दैते लीडरशिप क्राइसिस लैते बीजेपी ना हुजि मियाम की अनिंग अपाम लोइना मणिपुर की अनौबा 33 विधानसभा अंगको चांगे लोइना बीजेपी की सरकार मणिपुर लेगन है अहमराव की थमजगे अदो ओजा मदुम लाक्सेकी गे होजकी चीफ मिनिस्टर की मतंग दा मिनिनी की मनुंग दा खोय कनान ओगेदगे हाबजे पार्टी की सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंग लाक्तुना खनरगने हाइबिरी अदुगा खोय बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सारा देविनसु मार्च की तांग 18 की ममांग ददी लेंगाक अनौब से सेमलगनी हाबगी थाजबदी पीबीख्रे अदो एज अ स्पोक्सपर्सन whom do you want to see as a chief minister of Manipur? आईडी पार्टी ने पिरक दायित्व दुने खोइदो जिते दिल्ली दगी एनी सिगी एमएलए मारतगी नत्रगसु XYZ एम तरगसु बीजेपी की व्हाटएवर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ना पिरक डिसीजन दो अदुना आईगी XYZ कनाम तद लाइते आई पार्टी की डेडिकेटेड कार्यकर्तानी पार्टी की कमिटेड ओइबा आई कन मेंबर अमने ना पार्टी व्हाटएवर कोने सेंट्रल लीडरशिप ना पिरक डिसीजन दो आई याने हराव अदो होजिके मणिपुर की प्रजा मियाम ना स्पेशली हाइंगांग की रेजिडेंट सिंग ना होजिके अखोइगी हाने गे हाबे तारे चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन से अमुका हना चीफ मिनिस्टर ओ हनिंगबगी अपाम्बा अखोइगी पाबुंग चीफ मिनिस्टर अमुका ओइबियु काइना हाबे कमेंट से अखोइना सोशल मीडिया याम थेंगनाजेबा अदुना मसीगी चीफ मिनिस्टर कनो नोंथोंबम बिरेन की चीफ मिनिस्टरशिप से फंगकनी हाबगी एज अ स्पोक्सपर्सन मसीगी चाइंगिंग से होय सेंट्रल ऑब्जर्वर बुना दी डिसाइड तौरने दुइसो एज अ स्पोक्सपर्सन मसीगी चांस क्या मुक्ति लई है खंगी चांस लई बन मा मतोम दे हुजिक मणिपुर की नत्र अतोप स्टेट सिंग आदित्य जोगी हुजिक की उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर अदगी उत्तराखंड की अदुगा कनो की गोवा की पंजाब अखोय माइथिख्रे लेमहौरिबो स्टेट सिंग चीफ मिनिस्टर सिंग फजन मा मथौ तौनगिबा अदुना नेबो ग्राफ वांखलिसे अदुना हाइदो स्टेट सिंग जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अमता लाउथोक्तेबा अतोप स्टेट लाउथोग मणिपुर लाउथोदे नतेबा अदुना चीफ मिनिस्टर को खोय श्री बीरेन गिदो मायामना पामबो पॉपुलर ओइबो मा चीफ मिनिस्टर ओइरी अदुनबु अंडर हिज एबल लीडरशिप अखोय 32 कारीसनी 40 तौनी हाबदुदी अखोय हाइजरगसु पीपल्स ने 40 की मैंडेट पीबेक्ट्रे पीपल्स की मैंडेट तो वर्डिक्ट तो अखोय इकाई खुनजरी अदुगा हुजिक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की अखोय द इशू नते मसी प्रॉब्लम लेते श्री बीरेन हुजिक मा चीफ मिनिस्टर ओइरिबनी मा रिजाइन तौजगरसु बीजेपी केयर टेकर मक्ति ओइद्रे हुजिक से मसी डिसॉल्व तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर लाइत्रे हुजिक अदुगी मोंद लाइग्रे हाउस डिसॉल्व तौखरबने सिसे अदना हुजिक्सी अदु अखोगी नंबर 1 लीडर दिमा अदुम ओरेगा लैदी 1 2 3 मथंग मथंग थिना रकदो खोइन तौइसे अन बीजेपी की हुजि प्रॉब्लम अमत लैते ना हम राउंड थमजे Thank you so much. Amatang side I have JDU की Manipur State Unit की Senior Vice President ओजा लिमजालेट हाउकिप तलाक चगे ओजा होजिक JDU से अखोइन इलेक्शन की ममांगदा टीम B of BJP हाइना कन्ना पानरमेको अदो होजिक टी आफ्टर इलेक्शन BJP ना मोइदी मैजिकल नंबर हेंदुना 32 सीट्स ता काखरे अदुगा होजिक JDU की दी 6 winning candidates lady aduna what do you think JDU will be still part of the team B adum oigedoribra for BJP natraga JDU gi tongan bakari stance leibage matam sida JDU se central ye NDA partner ma oina aduga central da alliance oiba ngatung oina haisera Bihar da alliance ni adu khoi ji NDA partner ni na oji gi ma khoi absolute majority phangre khoi hai ngai leidre adubu partner oiba aduga alliance oiba oina Manipur ye BJP singna 32 phangkhara bani na partner
oina khoi chatmin na si haina ko ba ama nadraga ma khoi na barton pirabadi khoi di adum jaw gani nadrabadi atei di khoi di haini ngai le tre ma khoi na thar de du phangkara bani na asine ado oza hozi akoina pau tazabada chief minister zu hypet phonglo khibadang haki mamang da chief minister banglo dagi live chatpada npf ki support phangle aduga independent candidate ki zu support letter of support pisin ki balai khre adu jdu di bjp na harakpa ngai gadori bra jdu gi side tagi letter of support or adu extend to gadori bra extend habadu asai habadu ni khoi di partner loina haininge orobasu sit phuroi kharabani na majority oi kharabani na haiban mungai khidre khoi gi damakta ma khoina nungsiraga lao chatmin na si partner ni all elan sini haibira badi khoi di welcome okay yam nungai zare oza limjalet haibasi jdu gi maikai da gi di akhoi di sit to lei rabani na akhoi di haiza bagi tanja du su kya leitre moina local wirak tar ga di adum allied audience kani habagi positive oi ba wakan phongdorakli mathanga si oza Rinku Khumukcham editor di Imphal Times lakchage oza hozik BJP na vote ki mamang di 40 gi mathak ta ka gani hana yam claim toll claim tawgi adu hozik more than magical number phangba si ju yamna achoba mai pak pa madi oiri adu hana ki mikhal sida akhona yam kan panaram ba NPP je yam chawna mai pak dra haina panaram ba adagi INC led alliance same givenina INC gi zu mai gi hoje wakal kadra kaina panaram ga last day hozik BJP na thumping majority phangak pasida oza je hoziki election gi scenario je akoi pre poll violence mayam su leigiba boot capturing repolling mayam se scenario je yeng laga ozagi as a journalist kari analysis leibage kano toki ngasagi election strategy ngasagi pre poll proxy kind to busi hugi election dugi ngasagi adwaida innaba pot am khakne adugi debate ne madugi pot tugi kanana just togani hedudi election commission togadobne election commission na magi returning officer mayam duna ade presiding officer sing dugi report to lower kanda adumaina proxy voting togihena singnaba natraga mal practice sathaki ena khangba adugumba polling station trani thoyamaga kona teret amaga pulap report toriduni aduna maswaida adugi area duda amuk akoina hoi mathangi election lakpada handaki da thokhibudugi experience ta yenga kana thoktanaba sinbaduna amani issue ri hujik nei nagadabdi kamaina no BJP na kunthani thoyore isini adu yamna criticism khoigi social media khangde television khangde du la kanda khoina parambasi hoi moina khoina paramje 26 fauti yogadraina parambane adu hendokna moina haiba 40 dudagi kitang taraga majority ori kamai ori no sinema khoina khangirise khoina yengbuda BJP gi kano se moi cadre base ni na haibisi moina hanjan masida yam chumba amasu lerame moise every election moise yam important in law say for example panchayat ki election oisunu municipality ki oisunu natragana MP ki oisunu Rajya Sabha ki oisunu ko sida moi election si yam important na lawi election ki technique si mafam digi oina mafam chana aphaba akoi kamaina tora sanaga ge se moi yam phajana technique si adum sanaraga kan chahi chuppa koi se kanagumba candidate kharana haibelai aidi vote amtang kagradi mathang vote khomdrasu yani haiba candidate si yauri ko haibadi vote khomdrasu yani haribagi magi meaning do ma once karadi power phange aduga ma masagi vote sing vote khombodo mathangi khomdrasu aingon support torna ba thawk ma amat tawraga kadrasu yabagi film da thamani haibagi reply ne habadu piri do almain tawdana BJP gi koina ugibsi mamang da karaga sarkar hek hoi nam hadana sem da ya de habagi mong da sem gi bagi adugi criticism body me am lei adu legal da su loophole adum me am lei riduni kano tor su khana china ba to so amana la le har su madu legal na amana chumi habagi khana ba unless and until magi proper forum am khakta proper platform am khakta madu gi asumaram du gicha to dirgai di kano guilty habi ya de na amai to dana sahi di phajang re adu moina habada kagi mayam gi criticism mayam leiba adai plus constitution gi khoi 10 schedule to guy kutai haina leiba adagi adugumba mayam adagi parliamentary secretary hapagi adugi leigiba thogdok wathok mayam loina experience ni sahi manga da yamna hardship go menam yam hard oi hadi yamna difficult oi full of hurdles full of thorny journey ka lakre aduga hujik handak kisida moina walk to budagi hoi moigi election strategy du yam chumna hotpadagi madugi potu moina koina phajana ningthi jana pangthoraktana mandate se phange adusi mathakta
ticket piba ke dobuda soina bagi pot lei rammi haibdu gi matang do ram basu yai hujik kana khara khoi independent candidate ani khoi ke samthong gi Sri Sapam Nisikanta masapakna adum chatlaga letter of support tawre aduga amana hawklet chu support tawre adugidi hujik BJP gi hujik lari se 34 lari count to yare aduna full kanone sida lari se moi se legal khoi without any violation of the Indian law se natabida proper full support lari akoina expect to doisi mamangi dadi full up khoi constitution gi adum gi kano lagi ba singdo handak lakaduriba BJP gi khoi anauba government si dadi ngasagi constitution du pajana ngaglakani haibagi adu magi asam khak akoina tawhom thui adu tawba ngamudra ngamudra haibadu madu hujiki lakaduriba kano sina government sina uttoine hoi ngasagi chief ministerial candidate ki wafam dam yam hainaba dum tai aduga tonga se yam sandoe ngarang maktada kana MLA khara BJP gi karak pa candidate khara kana Guwahati da paison gre kaina hekta pangai da function da sandokpa aduga somda kem to bo hore kaina function da sandokpa yam yawi adugumba kaishu akoina chala ga thiru matam da dumba kaishu thengnade hujibawta di kana to male aduga chief minister gi pakum da su yamna khoi confident leina khummi mana khumba adubu mama sa su haide mogi ka tradition do adu ngak na chatli adu orebasu amta khallai yengse akoina khara nei na bida ko kare hena nei na bida khoi se suppose Assam model se Manipur pusale khalla se where will chief minister CM biren wen se makadai sa tu nungti yengse ma khoi kana Bihar da dagi natraga kana da Assam da or su natraga na se UP da or su amane hekta lepada magi hompol na tabida tawda jar chapagi hinsap to madugi potu mamonda khoi Manipur da di wa ana kamaina magi position kai ma chief minister or merigi minister ya dori bro protocol le yade chana de even se speaker or bhokta kumdhare en lawduni my position kai no adu adyam mathwai yauna kano gi damakta apun mane moina hona gi se honaraga ka gi ba mai tora BJP gi adyam mathwai yauna tora pukhala kana strategy du padana sema pukhalak pada adyam chawu role lorba mi ma bu kano na national party ideology de am thajaba du BJP gi amna hekta magi political career loisina bu honara kani simadi ai thajaba watli adumakpu tamagam de kai thogadona politics study akoi oithokta busu hekta oithokpa yai na hai adu makoi gi manungda mari akoi gi print the print na akoi gi ma leibido moina phongpada kano si kin contest for chief ministerial candidate kana moi mari photo ga hapaga maminga haptana tholokpa yawi adu reiduda kano gi ma atopa ma yaw male ko Joy Kumar yaw male Joy Kumar yaw dabra yaw de adra aina hajarina moina maina phonga ise adu focus tor ise kari no sineba adu manungi agenda se kari no kari kano to we have do adu gi area do naina matam da adu akoi gi politics ka national gi ate state level politics ka khena banina akoi side di yamna moi loina mak daita yauna to mina gimnina moi ama sibada moi ama sibai di political career se oi mandate pirakta dana sibaduna amani mandate su piraba sidai sida nasagi lead to hiba singdugi amagi kano tawbada amana kasu nungai roina khali aduna hujik lai reform sida kano gi mogi central leadership na harakpa potu moi adum lawgadaba mali aduga harakpa tu su ahongba irei legadaba mande manamdi hongakpa matamda swaida BJP kaini aduga ikoi dana Amit Shah Union Home Minister Amit Shah na zu inkit pi hibagi pawa malai matadi mathangi term jisu nahaki leadership makhada adum legadoribani haibagi adukumba public rally amada Amit Shah na zu maina inkit pi dana chief minister NB Rinse adum chief minister oigini haibagi khare hint pi hibagi adum paw su thingna adu Amit Shah na haigi bise mun namtang tabiragadi tasengbagi di NB Rinse na haibadi NB Rinse chief minister oibagi haibabudi haibani NB Singh hairaganda nda chief minister BJP gi chief minister gi makada haibani atuda haibani magido atudi haidaba yadaba potni ai mathang saka pai ga hadis BJP gi chief minister gi makala pai ga dabani haibani election gi kana vote ni aduna swaida akoina muk chief minister gi candidate ki akoina sida yenda basida yam kanna masai da akoina media da su akoina su pangai da hairaka na migi handak ti akoina thaja ga dabse atai mathang ground da laksage ha magi sida ina haje handak ti akoina thaja ga dabse hujikti BJP gi majority phange absolute majority phange aduna mogi government ama form torani moi mamangi maina constitution kai de ba akoina critic torakna bagi pot to sindi da na ba thabuk thorom sing lokhat pi ba adaga 10 schedule gi kairak pagi pot
थुगाइबगी चटनबीगासे याम कुमने यंगसिला मसिसु स्ट्रेंथन तौहनबा सिगुंबगी थबक लोमदो ओइना चंगजनबा अदुगा कन्स्टिट्यूशन दो होय vote tadi everything is fair in waran la harimni vote su oi harimni adu mamangi da namfu hat pu da pai ba saka or so hanak ti seng na people's mandate le rabani na yam phajana khoi gi keno se miyam da khoi gi phangpham tu ka hak adagi the constitution da kai oi da thok mayam ama hadi khoi indian constitution da thajai ba gi pot thadabani na maram di nota da mayam ama thadar ise masi election system si thadai mirep sing thajai mirep sing do khoi pam de haibagi wafam ne ba aduna ai ham idea is faida sai bakang thamjage yam noi je oza akhoi da hojik nota none of the above haibagi adugma vote masing mayam ama thengna ki adu bo hanaki election asida BJP declare mandate pire masida takpadi Manipur gi praja miyam asina BJP se pami hane isa na namjaraga admaina kahan khibane haiba tari majority phangak pase adu oza lamjala jo amukta lakchage oza hojiki JDU gi da lak matam da akhoi na JDU gi candidates khara yam karakadra hane expectation yam laikhiba even social media da yam na popular oigiba miyam na yam support kiba for example Yai School Assembly constituency gi TH Brinda ado mazi vote pudi yamna phangtar ju ka dikaraktre ado magi maithi hobase sida JDU da kari mangjaba or magi seat wise da kari thambining bage koina da JDU na Manipur da election thing na base first time su ire atai da je koi candidate adhokte andak di first time ni isai na direction matungin na khoi di amarom na number 1 da nampu sasan tote kanagi BJP kanagi NPF kanagi NPP gi party office da khoi gi phataba wathi natraga ni gi kaino do karisu diko di kayam le ro hai na ai tha jai adu orabasu ekhoi na khanba du na ekhoi na ticket thaba se 30 na nema di withdraw to khre 30 na 30 manu se dai khoi di 20 natraga 15 soidana ka ga ni hai na khoi su to bani du bo khoi kai ba amaduna ekhoi na piste to bani na nampu leida bani na ekhoi ke kai ba mana chakti chai urabasu matam loi khre ami sala arga power chingi power khara pi thok pa duda khoi di pura taru khak tang lak pani na tara baji tara or 15 di ka gani ha bisi khoi phajana to na bani adubu tampak da khara han thabasi kari da han thabano haraga khoi di mi ngo da paisa yin tre ticket da su paisa lo tre chum na election thing na bagi JDU party chum bani hana nusiba kamu na pira ga tro phang bani asi su jam ta ga jare prayabu next sidadi e khoi da loina ni yam bana tha je ba tham ga dara next time de khoi su oi ba jaba kana na baji ho na ga ni handa gi di todi tore adabu asumai la ga ni ha bisi e khoi gi asa da leitaba khoi gi president phausi ka ga da bani ka dare upai leite ka da badudi ka da matam badi upai leite adu su loina sem sara ga loi khara bangak tani sing na hai bada sigumba putu sesi matung manau da party khuring mak na sigumba to da na phai election di king gi ramak tai khoi na era district ki kendra gi ramak ta khan bani adubu e khoi na hojik matam ichin naw chingi naron sing so sing da bawal pi naraga mi phu naraga voter sing ki hen ba hai basi di khoi gi sar ami sana masi ngang badagi khodi pura hen thara bani ching nadra badi hen thara rai aduga tampak da su e khoi beisa ye labadi mi na jin magum na khara ji labadi khoi ap oi ga da bani adudi matan di chakhara challa ba so ei di ngasi phong mayam da phong thok ning ba se matung da election da kana gi party ora ba su praja gi damak da election le bani na ma gi voter right di phajana pi se mi ngonda power piraga natraga power le ba sing da
मासी माहन गनु से है बसी दे थमजनिंगे हंदा की चल बसु मथंगदी एखोसु फजना सिम सारे सारगनी अदबु नीतीश कुमार मसामकसु जोरक कदबनी जोरक तबसिदा एखोसु मुक्का पैसा सु जिंद्रे अदुगा एखोगी असादु कायरे अदु फाउदा तरुक थंगबसे प्रजागी रमक्ता ngasi एना इम्पैक्ट टीवी दा मतुंगा फजना असे हेन पिरो हाइना एदी मासी खरा मजा मरकता ए लाफोके Thank you so much. Oza Limjalet ne takpi basi JDU ide first time field obuni first time field obasi da third sixth phang pasi masi achaw mai pak pani muscle power money power campaign season khide aduna yam chumna tawba election asida 6 candidates mai pak lak pasi achaw mai pak pani hen lojai haibe wafum da thambire mathang asi oza basanta da lakjege oza na ngasai takpi ki bada mamangi coalition government da yamna maning dagi thang na thin madong na BJP da NPP na hanjan thin badagi BJP na mana pangthok chaningba thabak singdo phajana mapung fana pangthok pangam hogdre harbezi kari thabak singno aduga hojikna pura majority phangabani na hojiki phanghogdaba thabak pangthok pangam hogdaba singdo pangthorakani haiba targani kari no ji NPP na yam kanna thinkhibado do kari no hojikna paikhalakadoise अहानबदा अखोइना मैनिफेस्टो दा हाबगा तौने तौसे थबु युमथों खुदिंग दा पीनी गा हाइबने सिंगबा अदि मरुइबा इशू मा एजेंडा मा खनब मतम दा कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज नो ताना दबा यादिएबा ताना होगदा मोइ येत पदम होरेबा एनी अखोइना वाम हाइबो खुदिंगी since first days of the government adum yelaga adum laga leirabne moi groups na NPP yeli se kari do yeli thabak afaba mayam gi thabak thong saji bara mo moi si jaga da saje na horani adum constituency humphuni leje akoina se khudam moina more lambi sem sare more lambi mai da sigi mo pas lambi khidam pak thok sare moina adu ke na ba tong si gai ba thabak hawlang ko yela la ba kanam hek to gudi yelaga la khimna adu pot thok tana bane mo koina 40 pb ai je aduga yam clear mandate am handak lai se JDU की प्रेसिडेंट याउना NPP की चीफ मिनिस्टर वही है बा लुगा कनो तो मथंग गत बलि दाय तारे श्री जोय कुमार का श्री जयंत का माइथी बपी खरे कांग्रेस प्रेसिडेंट लोकेन याउना श्री गाय खांगम माइथी बपी इसे पीपल्स लोई खंगी बदु पोट में हम खोइदा अदुना ने बा अखोना भारतीय जनता पार्टी दा अखोई होय 40 दी फंगिद्रे out of 60 da kon 32 ka ba je akoi 50% da wanga satli do zazik 32 sida ani mai ge supportive phange adagi JDU ge side ta ju moida dum kano chamna je hai targa di moi ju 6 leiri bani moi ju dum lakslak targa di 40 je dum ne hai bagi film je adu di la kan atopa se even NPP ga so dum issue base mo yaw pri ai ba matam to khoi ne da chatni na ri ba NPP na ha ni majority tu khongdorok targa di ha ni sai ta bodi sam mamangi tamna to anuba 12 bidhan sabha da tongan ba picture mong la kan ba mamang de moina pressure to wi ai ba mari no chok thu kuma thu le bani na tasena khoi NPF patong da ne ba kano to ga BJP da khang ga any wam hai mo BJP na pa manung to ro na thadore ba si BJP manung yo po ni ga na and leadership crisis to on do khon ba mayam अदुदा NPP खुद याम चाउन यावगी बा पार्टी दा अदुना ने हिमंत विश्वास ना लाउथो इजे हिमंत विश्वास ने चल चल थेमनरी जे सिदे डिजाइन तो मैम से कोई गहती शिलोंग चल कोई राजनीति ओबे डिसीजन लौगी बा ममांगी तामदुदा अदुम बा थोनिंग दबा नुंगाइ दबा थोदों मैम थोकदना बगी दमक ने दा कोइना इतोम दे अदुगा JDU खो चामिन रपे या द कनो दसु NDA याउमिनरी अदुगा मोइगा खो याने दबा केम लेते मणिपुर की इलेक्शन दा कई कई माइ माइ अपा अमा तंगरु बोइ वानी कोई कैंडिडेट हुफु थागतना बनिना अन प्री पोन अलायंस तौदे हुजे JDU को चामिनर को दुम याय इशू बे जमोय हो वाखलोन मानना भारत सरकार पाइमिनरी चामिनरी अदुगा NPP सो दुम अदु लाइन दुम लाको सिदि कैप्टा हाइमो हुजि अदुबु श्री हेमंत विश्वास ना कोइ नेदाई कनोना कन्वेनर ना अदुगा श्री बिरेना मोइगी लेबेन दा याम साथिना साउना हानगी लैगु पोतु तो को हाइवे वाने बे तोरि पोस अना हुजि फाउगी थाखसिदि NPP यावबुगी थाक हुजि लैत्रि अदुबु राजनीति एबसे लेबा की भारत की खलकदोइन मणिपुर की खलकदोइन अखोइन तौनरिसे अदुगा लेंगाक सासोनगा हाना लेनबा हाइबो पोसुम खेनबा एरा मयाम दु उरखिगनि उजे कनो तौर मतुंगा गवर्नमेंट सेम मतुंगा अदुगा JDU अखोइगा दुम चामिनरकनी इशू बेसदा मोय आउटर सपोर्ट तौर पे सरकार याव पुसु याय अदुगा JDU दा अखोइ मिनिस्टर मंगा तौर बिथोकुदा BJP दा कैसो अखोइ कनो तौ लैते JDU ना BJP की हेल्पिंग हैंड से कायना तिंथोंगम से बिहार दा BJP ना कारी मसिंगसिगा मोय कारी मसिंग तखाय BJP ने हेले चीफ मिनिस्टर पीरिस नेबा दरकार ले अखोइ JDU दा कदम चीफ मिनिस्टर बिथोकुसु ngam BJP दी ना अखोइ मंत्री पीबा पीदा अखोइ कुंथाइ थोइ कारे अदना BJP ना कनो ता अखोइ मिनिस्टर आमबो लौदो सो अखोइ ngam नेबा सेम लौदो सो अखोइ ngam नेबा अखोइ दी मांग दा ताइसे नेशन फर्स्ट नेबा
Manipur ki hadik la kadab government se ki BJP agenda se Manipur first ne ba ana Manipur sakhot ba Manipur mo oina na bugidam ta BJP Manipur Pradesh na sacrifice to ya bu khudmak tawne da bu akoi ijat kalone na khoi tawne ba adana abdo ziki kari ba BJP gi candidate sing ase moi minister gi from amta bo pai do bo sacrifice to ngam ni leba ki damakta ngamni BJP du ngam ne ba adu ure ba du mayam pun na khang re ba Bharat talai ba BJP ki tha tal bere bas ba gi matam de haura ga yeng bi ro ba BJP ne karai ba akoi Congress support to BJP na Congress akoi ge another political party na du Sri Narendra Simha Rao na Bharat ki prime minister oing da minority government da BJP na mapan dei support of sla hingal line ma haidi election amuk tor ko tangai phatabla ba masing suraktre ga haragadi adu pot thokna BJP na kalle ba United Front government ki matam da koi Sri Biswanath Pratap na Bharat ki prime minister matam da BJP MP marfu tor na support tor ga koi mantri da law da bida akoi dum support ta weba hujik so koi kuthai do ka kanano political party independent em da chimi sa hapo so ha bangam ne BJP de Manipur phani haragadi that's all thank you so much Matang aswai datin ba commercial break talog-jage ako'y na break matong da BJP 32 what next asi makata na kanazage Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok chari, Hairiba asida, personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba, potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tilak Ras Enterprises, Presto, Tangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Enjoy our freshly baked products. All our products contain honey. Kohi, taste the heart of Manipur. Break matungda mukha na taram nokchari. Akoina handaki taran thui suba Manipur Legislative Assembly election asigi mamang da social media da akoina comments mayam thengna basi BJP se down BJP se pamde habe comment criticize over comment asigi mayam thengna kre adubu BJP gi hadak 32 kaduna mai palk pasidi masa mathanda orakpadi oramaroi hai praja mayam na thadaraga almaina clear mandate phangnaga almaina 32 magic number henduna 32 phangkibani haiba asi thamjaraga mathang asida oja basanta da munglak chage oja hojiki ngarang poll counting matam sida asi fall hydrock pada chief minister na khoi paumi singa unaba matam da magi nungai ba phungdok matam da sumaina hai ki bamle BJP means transparency less corruption transparency gi first mapa de khoi loi magna adum gyan tare do less corruption hai je kaidawagi no corruption hai roi dro hai bisi ado kari gi damakta BJP means transparency less corruption hai je kari no corruption khar de adum lagi doribra Sarkar pai dungai da vote ngangam ba ai si tawni adu tanan hairam buduga government pai ra kanda yarak to area ma ama mawon da thengnaram bi ai honorable chief minister da aduna huji sengna akhoi dum commit tawjege akhoi government da so corruption da dum laiye ba laibu chang du da ne huji kenona Sri Biren hari do haidi ai gi isan nupi ama oza oiba masi yam la paching gi jaga am da panda ai isan nupi sore la sabi sore maduda transfer lamna tawdu aina khoi education minister du da tamo ai gi isan nupi se side Imphal la Thawal la Valley da tahan bi ga hai bi ai won de corruption hore ba
अदुबु अइना आदा चिंगदा तारमबदुदा इम्फालदा भेलीदा ताना हाइब करप्शन तौगतमदा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नत्रगा अखोई ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सु यारेबा बसंतै मचनु बिजे कुइना बीजेपी की वाजेद्र मोय कनु सु लारे दुगा चिंगदा सु कुइना तारमनिना मान हाइजे तौबिरा सेन तौरकोतमदा अखोई एजुकेशन मिनिस्टर सु अखोई चीफ मिनिस्टर करप्शन तौ याउरिनेबा अदुबु हाना तौनरम ट्रांसफर मोंग स्टाइल दु खोंदु हेरगा चिंगदगा लेरमबदुदगी इम्फालदा पुरकपदा अद बसंतगी वाना तबदा सेमटोक सेन तौरगा करप्शन दि लोइन तौनदोइने खुइ रिंकुगी बोरो ओजा हौकिपकी बोरो पुरकप मतमदुदा सांगसिता माना हानगी पैसा लौर खोलग ब्राइब तौनरम हाइबदु मानो ओपन सेक्रेटरी लेनिसे अदु बीजेपी की सांगदा अदुगी दु हंधरेगा बसंतगी मसन बिनी गाने पुरकेबा रिंकु खंगनै मादी गाने श्रीबेना पुरकेबा अदु थाकलोना करप्शन दम तौरे अदु ममांगी पैसा गा लौना नाना मसिदी बीजेपी की मिनिसिंग थमु हाइबा थाक अदु तौररोय अदुगा करप्शन तो अदुइ सांगबोदुने हाइबने हाइना लेस बय तौइसे नो करप्शन दु ममांगी विजन डॉक्यूमेंट दि होजिके करप्शन लौथोकपा मुथतपा कायना यामना proclaim tawrga hojinga less corruption haina mathak oiba ngamdre na khanba oiram su yaiba natraga chief minister na honorable Sri Biren haido ngaki mayam kanu tawnabu da vote karakgi harau tayamba maraktu da magi corruption chang khon maximum thinge na tawboto adugi maximum thakpu di thingba ngamdre less ta tawge na haibo ramgani mamde corruption thingba se lu da tong da system da yaw khramna indian democracy da maduna haidi vote ki ticket pibre hona ade flag festun advertise ke tawna mam se corruption na loi singa kadone adu potu la agadi aduna adugi sang da handara aga tawge haibo na oiram su yayo aduga hangjaning ba wafam amanda hojege thamaiban assembly constituency da hojeke BJP ki candidate Jotin Waikhom masi vote se mighty gre JDU ki candidate Khumukcham Joyshree na kakre aduda ngasi akhoina fangjaba pawsida hojeki BJP ki site gi EVM sing azi DC office da thamgadaba si hojek DM college ki campus asi da vote thibum jida thamba sida khara tampering toba khara chingna phawe aduna masigi vote se khara lana laukthopirabra phawe haina BJP gi site tagi thamoiban gi site tagi maina funglok par le adu swise jadi kadi thambiningi मधुमक्ति अयोनदी बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नता बसंत योनदी मधु थोदोकपा तौरमोय ने खले हजकी डेम कॉलेज की कैंपस ता लेबदुदा मा ईवीएम सेमदोकनबगी रूम अमता लेरो डेम कॉलेज सिंतरसु अतोपा स्कूल कॉलेज हम जोनोसन स्कूल पुरासु हाना ईवीएम सी फजना सिल तौरगा पुरा अब पोट अमनेबा मागी मफम पोलिंग बुटुदगी अखोगी बीजेपी की केनोसी औरंगनी होय भोटु अखोनी एक्सपेक्ट तो सांगदुदगी फंगतबा मतमदा बीजेपी कन्ना चेंजबा थांगोइबनगी बीजेपी की कोई वर्कर्सिंग मोगी थमोइदा भोट यामना फंगने हारगा जेडीउना खंगे हेंगबदा नुंगाइतरना चिंगनबा लेरमबदी याय अदुबु हाइबा थाक अदुमक्तुददी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ना अदुगा बेलोट की होई ईवीएम बु ngak selga leibo official singduna temper to we abi room su leite already sil to bu ngakta ni akhoi gi BJP workers singduna su madu uramgane na khali moina hangdok ko matam adu kam sil do kairam kholim ba tawta ragadi madu khoi sil ngan soi tawjaram ba isana sajum na ma toram bu potu da lale kholerga complaint torgani madu isai na sta gane aduga hoji thangoi ban gi BJP na tawi hairagadi adu potu di isai na su thodokna lumna lauraro nei thamjage adu siwais da oza lamjalet sulak chege hoji thangoi ban gi se JDU gi candidate Khumukcham Joyshree na di yam chawna mai margin yam wang na mai pakre adu hoji election management committee BJP thangoi ban gi convener Konjam Tijendra na phongdor paning asi press meet tawboda aduna hoji ki EVM gi masigi machine sing JDM college thambasi chingnai masida aranba pambai sinaramba yai habagi thajab lei hai aduga swais da dikari habiningi makoina masigi matang sidi makoina chingnarabasu oigani haibadudi thajadre adu thajadarabasu makoina BJP kaino khoina khara kadabagi sakpagi haiba oramba jai adu da adu toraga ai jeri ju du kadaba orabadi phaba kabanina natra kabanina makoina sakpagi haiba oramgani adu magdi torai हाइबसिदी एसु थाजबा मा पीगे अदुगा अदु मथक्ता सिगुम्बा इलेक्शन हाइबसि तुंगदसु चाहि मंगा खुरिंगे इलेक्शन लापनिना मासिदा एना खरा हप्तिन निंबसे मणिपुर प्रजा की चाहनिंगाई की इलेक्शन लापनिना एदी प्रजा की पांबतोसे होजि बीजेपी ना सरकार पारे मेजॉरिटी तारे मखोइना वखन चाथोरगा पार्टी मयामगा matung mana da JDU na pairabasu MPP na pairabasu Congress na pairabasu MPF na pairabasu praja gira makta hingba praja gira makta leadership chatpa tarabati corruption su leiroi praja su khen naroi
काबा चीफ मिनिस्टर मथक्ता MLA मथक्ता प्रजा पेन बकानदी मणिपुरी चावखत कनी हिगिदी एखोय नैनबा एखोय खनबा मतमददी पेन नबा लेतरे सिंगना वे एखोय सु पेन दे तना तरा मंगा कागनी हारगा लेदबदुदी उपाय लेदबनी मंग तरो खतंग काय पेन बा नते ओरबसु लोय खरबनीना सिगुम्बा वाखन अचावबा पार्टी मयामना कोक द थमजिलसे मी की पार्टी की करीगुम्बा फतब तोगनुसी ईसाई डायरेक्शन मतुगिन चटप ताराबदी कना मणिपुर दा खेननिंगाय मी लेब्रा कना पार्टी खेनरगा कागनी हायबसु नते अफाव सारगा कागनी हायबसु नते चमना चलबसु इसोरसु लेये मीसु लेये प्रजा से पाम प्रजानी सिंगना हायबदा को कना ना मधु थाव हप्तिल लगा पेट्रोल हप्तिल लगा फतब मरक मरक थोकनरगा चिंगनबा खेनबा फूनबा कापनबा लेब्रा हायबसी खनबा कांदा कराइदगी सोइबन मणिपुर पुर फेर नि एना हाइनिबा मथान फेर नद्रबा जे अदु थोयबा एना नानगी कंपेन मतमदा हायबसिना फतब करिसु लेते अफबसु करिसु लेते ताइबंगनिना अदुबु अचुंबत चटपा कांददी चावगा तबसु दुम चावगनी चावब मिसिसु अफब तोबा कांददी हेमचा इसोरनासु प्रजानसु मा मथक हराव मतमदा मागी पवारदो दुम केले एगी पार्टी चावखननिंगाइदी वाखन चावब ताइना वाखन चावद्रबदी नमफु शासन तोरगा होरेन चावलबसु नोमा जे किंथगनी मदुदा मीना करी हायगनी सिगुम्बसे फते हायबसी मयाम खंगलगा होइना मासी सिनबसी मणिपुर तोक्सी हायबसी ए थानी yam no ngai zero za zana thabi basi yam na phaba wakhalon da akaba party de kagra di kagre lei ho ba ka ho da party or candidate du su pugning wakhal chaw thok tuna akaba party du da sogat pc aduga phaba lenga proxy habe wafam duni mathang se ozarin kudlak chage oza handa ke elections da di hojik nupi hana khoi nupi candidate ani khatang lai amado hojik ti nupi candidate manga winning candidate leire BJP khakta gi oina nupi candidate ahum kare adegi atopa candidate KPA gi ama adegi atopa candidate ama leire adu pulapna nupi je mangani moise mamanga yenga padadi hojiki decision making body da nupi gi thak se khara kano participation je helapa manbagi mamitari wise da dikai habini chume adubu nupi hande nupi masing lep ki bisi taraga tare to ma tare yes tare chi manungda moi manga ka ya baba signal ne aduga amana kano nupi na political participation tor pasida masagi oiba magi level du da magi energy du da magi intelligence du da thogla ka da political participation se tawra ibra number 1 atuma koi yengbe haibadi handa kari ba koi BJP da ani kari usi ahum kari usi sigi singsi kanora mogi masagi perfect koi dana politically perfect koi dana karakra natraga BJP na support ro women empowerment haidu da mogi reservation gi type ta mogi dam ta thamaka da karakra हाइबी अनी की खेनब म ले अखोय आइना खनबदा आइना सु येंबदा होइलाइसे मोइगी होजिकी कारिबा अहुमक्सिसु नत्रगा थादोइबा नुपी कैंडिडेट थादोइ सिंगसे अखोयगी ngसागी केनो सिंदुगी नुपी सिंदुगी कैपेसिटी द मखोयगी कैपेसिटी द मखोयगी केनो द पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द फाइट तो बंगा मकांदा अखोयगी मेल केनो सिना डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी द नुपी सी नुपी खरा चिंखछि हाइबा नतबा अदमाइना चिंखत पिरकपा दि नतबा मोगी स्पेस मोइना सेमजबा हाइतारे नुपीदसु दम कनो तवे नुपी एम्पावरमेंट हाइबा मक्तुदी ngसागी मागी ओइबा परसेंटेज करा रिजर्व तो कोटपई वाफमदु लेगदबनेबा अदुगी एरिया दो यावदबिदा मखोइना मसागी कैपेसिटी द कारकपनेना अदमाइना खली अदु मखोइ कारकपसिना याम फबा खोगी कना मथंगी लाकदब गवर्नमेंट सिदा ओपोजिशन दसु दम फंबा यावदब यावरी से फॉर एग्जांपल NPP गी अमा यावरी तने को अदुदगी कनो द यावकदुसिसु खोगी होय ओपोजिशन फंबे फंदबे यादे फंदब याय कोकी पीपल्स अलायंस की नुपी मकारे इसी अदुना स्वाइदा लाक मतमदा खोगी असेंबली द मोय परफॉर्मेंस कमाइन तौदुनो हाइदुसु मोइना नुपी सिंगी खोगी कनो से इंपोर्टमेंट से कमाइन तौदुनो येंगबम सु संगे नंबर 2 BJP न नुपी कारइबा अहुम सिदा कर्म मियेंगे कमाइन मोइसे मोइगी रूम जे अखोगी डिसीजन मेकिंग सिदा जस्ट MLA ओरगदी नो MLA मो ओइना लेतारगदी अखोगी डिसीजन मेकिंग सिदा मुकितंग वाक लेबा
decision making in a sense cabinet ki decision lo matam jida cabinet participation kayam yawn do na ohum ni kar isi personal ho tar ga di kun thra ga ni thoi gi manung den pi hum ka pai se khara di lai ra bane ba ana kamaina pira ka do no ga isu akoi adum khana ba yai aduda masai da ina laks ningi se nupi gi pot si da su smaina pira kan si da aina haje ningi se kasai keno ubusing sida husi kara ibusing sigi ubusing ade keno to usida JDU gu su dungai re JDU gi pot sida husi kuntra mari lai ramni na koi keno to kadra NDA ga pulli pundi habe wafum malebe kaimte yaw drsu support to gi darka hoidre na kaimte yaw drsu keno oina akoi ge constructive opposition oina ati bill dugi matung ina support to we moi condition dugi matung ina moi mogi legislature magi keno se member of the assembly gi thagal iba legislature sing gi magi tobum to thabak sing je kari no do makoi masa sing sina kha kanda parliament keno parliament da khangde assembly da khangde government sida opposition yaudna keno ngak ta ruling khakna leigini hai tar gadi that is the madu worst form of government oine democracy nataba democracy da opposition da yam strong oiba ma leiba adu constructive oiba opposition haibadi any aphaba thabak ne na puthoroi go poto madu gi loophole khar lerme aiba madu gi bill mogi policy sing du da fajana debate tongna kanda madu gi debate tongna bagi chang chi am wakhatpa mamangi assembly debate tongna gi wei chang se ai thika pd haibada ai gi sakai ri kai adwai da ngak chat ki ban mai towe handa ki yam phajabam khakna chief minister na board se karo ga thoglaga mayam da laukhoku matamna akhoi gi mathangi government na ha ma togu doi se akhoi afspa se laukthokani laukthokna ba keno da center da taksin gani hairi siguma potsida kamai taksin doino kai se khanna ba haibadi assembly sidi akhoi mihun akhoi na noi akhoi lebak se semuro ko thal kram nga ka neba moina assembly sida akhoi gi afspa sida masi laukthokpa se khara mafam laukthokpa ya ba gai di loi laukthok asi kaina khanabada moida amana yai natra yade kaina yenarakpa masi laukthok matam da akhoi swaita phattaba thokani kai yenaba adugumbagi mafam sida chatkhiba adugum candidate ngak to weningeba re opposition je sina khoi policy khara puthok matam se mamang chehida keno akhoi da miyam gi kholaw dagi kariba sorry go to hill go to village and to poaching se masi ki criticism yam big hiba mang chehida ko ado assembly hall da madugi go to hill gi keno si fajana same framework pan se masi kai bagi modugi keno ma haidi constructive feedback kano se discussion the question the debate se debate to the proper debate sing se tawdana akhoi gi ada good governance am oibada opposition sina yam fajana constructive role do lobom toi government the yauraga ai power pai ni habagi ado da mi taraga sum leitaraga di kano se akhoi gi hujiki government se karap ora kane haba akhoi na hujik BJP de expect to se hujik moi yam karam na moi mathang next 5 years se moi test ne moi test oidori ne another 5 years do moi ge do da Manipur se da moi testing kano ground am leiri ne ba test da paikha se da pass om sangi ba pass om no ko na ko se da notification ma yaw adi farak yam tae ba aduna NPB the Kabasing Sungare, Hoi, the NPF the Kabasunga independent gi yaw gre ko party gi kan to da ado JDU the Kabasung the INC the Kabasung the moi magi stand to ga issues based to da matam dugi support to maram di darka oi de uzi BJP da do oza swais the opposition gi wari sanar ko matam sida hoji akoina kano congress ki MPCC gi president bhaw handa ki vote sa di maithi hore adagi akoi gi veteran nungba assembly constituency gi CWC member ga kham ju maithi hore adagi khoi NPP gi deputy chief minister Yumnam Joy Kumar mazu maithi hore report ta adagi kaisam thong gi LJN ta Kumar su maithi hore aduna ozig lem hori ba opposition ze ozagi mota moi je strong opposition di orak pangam gadori bra habadi veteran sing yam da kano ne opposition hai che opposition chi da khoi gi mi yam yam bagi kasu daka di oidabani ta sing bagi di leiriba khoi gi mi ma to opposition ma khatal leiba yawgi na akhoi assembly da opposition je loina ma ruling loi cha thokraba opposition ama katang lehu yawgi matam da aduna adubu strong oiba ma sangeba yam phajana moisi thagal ising che handakti akoina mirep thagal ising che yamsu yam
खरा मैंने मियाम की फजन सेवा तब केंद्र तब मीसु थागले खरा मैंने लाइक लाइक सुयाम हाइब मीसु थागलप उई अखोई हंदक की पीपल्स मैंडेट सिदा अखोइना तंपाक की मफम खरा दनिको चिंग दसु खरा यावी चिंग दसु अदुम फजन थागले आदि मतिक चाब मैम थागले बसे से केनुगी एनपीएफ की थागले इबा रामुबासी मासे वेल क्वालिफाइड नि मागी केनो मागी पॉलिसी थिंकिंग मैम लेरमगनी मसिगुम मैम गासे शेयर तौनदना अखोई लमदम सिगु याम अफब कंस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट ओरकनब सिनबसिदा अखोई केनो से बीजेपी नसु अखोई केनो से अखोई मोगी फजन मैंडेट फंगमसिदा मु ngasai ate hoi support su tawre support tawrpadi it's moi wakhalon ni independent su na support taw orbe ade npp su moi na support taw de su kaide party du gi wakhalon ni support um tawjabdi ge su kaide adu kano matam du gi oina issue di base ta constructive opposition amagi role low taba lorok pangam ba dum political party khar lebam to eba so ele te bidul loina mak kano to bagi changbai film la de khoi democracy ki maho ma phangadori ba adagi debate tawna gadori ba protest tawna gadabani democracy de democratic protest sange kariguma yaning da assembly da tawda adagi moina sakana lorok pada miyam na su civil society ne lerisu adugi ni adum mayam du chatna adugi phajaba pot tu ne democracy adu ngasai gi congress ki yam kanna kano to से इंडिया से कांग्रेस या पुइना पालमबदगी अनोब गवर्नमेंट यूनाइटेड फ्रंट काइना कोलिशन गवर्नमेंट लाग होजि अतोप मong से लेसिदि अमाय तो ना या पुइना कारक सिंग से दुम मीन टेस्ट तम नंगनि अमा मु सिदोगा अमा थमनि नंगनि एना फयना खंदला कइनो बदा खगे पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी से दा होजिकी चनरी बसी वानी को पुंगन हे दो सिगी से पुंगन ओथोखरगा खगे याम ग्यान ताना भोट का से खोमना दबिदो डिबेट का तंगना कांदा तंगनबगी स्टेज तु मक्ति नत्तबनिना अदुगी थाक तु यूरोपगी वाफम दुदी इरै लेत्री मणिपुर दा इंडिया दा पुंबगी वैना इंटेलेक्चुअल ओइबा भोट सिस्टम दो हाइदि मान पामदा भोट से डिबेट का तंगना लगा अस डिबेट बेस तोबा दे आइडियाज बेस तोबा दे मोगी केनो दु बेस तोबा काइबा पॉलिसी प्रोग्राम दु बेस तोबा काइदि याम वाटली खोगी हुजिक लेरिबा मणिपुरी सोसाइटी से बीजेपी ना खोगी सिनरिबा इलेक्टोरल स्ट्रेटजी से मसी चाने न खला मोइना सोसाइटी से लेवल से चाने खला सिनरक पदिना मोइ याम कारी ने कांग्रेस ना मधुगी पोतु हानगी सिस्टम दुम लेइ होबगी खरा हंदब उरमबसु याइ मधुदी अमुक अतोप फॉर्म मद अमुक खनम ताइ याम नुंगाइ जय ओजा रिंकू मथंग असि लोसलपदा लास्ट राउंड जिगी अरोइब राउंड असि वाहंग असि हा ओजा बसंता बीजेपी स्पोक्सपर्सन दा मुलाक जगे 32 magical number hengre thumping majority or banina hojiki lengak su BJP president Manipur president SRN phonglupada March 19 ge manungda anou lengak semlagani haina adugi thajaba zu leirabanina duga ngasai oza na su panbikhi bada mamangi coalition government da maningda kano ayet pa mayam horopadi leibana thabak se mayam pangthongning ba chawba thabak welfare activities se mayam pangthok pangam khide adu hadak de pangthokani habdina what next cyber question je oza da mangjarage ahan priority is a government head form toroga whoever be the chief minister kari no zik BJP gi no lenga sina majority lenga sina ahanba priority ahanba project or ahanba welfare initiative lokal lakani hariba zikari no ahoina manifesto da mayam thingna kre hojiki kano scooty pi ba meritorious students in the financial aid pi ba adagi 44 train sagat pa Manipur skill university sagat pa mayam le de LPG gas cylinder ani free de pi ba kai mayam le re sim mayam jimrakta ahanba agenda se karbo gi भारतीय जनता पार्टी की अनुभव चीफ मिनिस्टर अथुब खलनी चीफ मिनिस्टर पब्लिक मियाम मीडिया यावना खोई लाथोकनी हाँ लाथोखिरोय मरमदी कंपिटेंट अथॉरिटी बीजेपी की नेशनल लीडर्स खुदम से जेडी यावरप जेडू हंगोइने मोई यावरप तारगदी नत्रगा खोई सपोर्ट तौरीब इंडिपेंडेंट कारब MLA नि तानरगा सी हान तौरगा फमिनर लाथोकदमनिना बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ना मागी कनो तो अहानबा कैबिनेट मिफम नत्रगसु हे वासप मतुंगुदा मोय ना काम द फमिनर सिदी तौरसी यारगा खुदक मीडिया दा को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना को प्रायोरिटी दे तौगदा थबक को मैनिफेस्टो की लोय तौगसु मतम जंगदा यावरी बिके हाय सिंगदा अन मतम जंगदा अहानबा तौगदा करी महबदो अनुभव कोई बीजेपी ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वर भानगी तामु बीरेन सु लाउथोखरे मायम ताथोक तासिन तौरगा तौनी दुगा सिदा अतोब पॉलिटिकल पार्टी यावरप याबगी अखोय समिनबा नुसिनबा यानबा पॉलिटिकल पार्टी का समिननबगी हिन्नबसु बीजेपी मार्केट
पीग्रबनिना हाइबो यावरकदोबो ngasiमुक्ति अखोय अनि खगनि याव युजु पाउद फोंदा लेटर ऑफ सपोर्ट से गवर्नर द पीसी इंडिपेंडेंट की श्री हाउकलेट की जेनगा अखोय केनोगना श्री साकुम सिकांत न पीरे उजि कुंथ्रागा मरी लेरे बीजेपी की माइकेदा अदुबो हाइबो अटोपसु यावर कु रुम लेइ नो मोय याव तानरगा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की अनु चीफ मिनिस्टर न मणिपुर म्याद मेदा लाथोकन अदो ओजा होजिकी मैनिफेस्टो दा हाई बसी होजिकी वोट ममांग दा कैंपेनिंग तो मतम दा हाई बदा बीजेपी ने हेक कार मतम दा मसी यूनियन मिनिस्टर ना गिमने सी मणिपुर स्किल यूनिवर्सिटी से था तरुक के मनुंग दा लिंखतकनी हाई बसी मसी थाजा बसी पी गिबनी अदु मसी अखोय मीडिया ना प्रजा म्याम ना मसी म्याम लोइमन नोट तौर थमबने हाई बजा अदगी होजिक बोर्ड के एग्जाम्स नक्सलकले अदु छात्र सिंह दा पास मा बियो हाई बगी हो अमा दिकन लाकली अदु एग्जाम्स लोर मतुंग दा मेरिटोरियस स्टूडेंट सिंह दा होजिकी आईपैड अदगी स्कूटी का पी गिनी कायना सी म्याम लाथोकिबो म्याम जे सी मैम जे अदुम मैनिफेस्टो दुम याउदना दुम लैरबनिना मसी सी हाना पीगनी सी हाना पाकनी हाबी वाफम नतबीदा अदुम एज अ स्पोक्सपर्सन हाउजिकी मैनिफेस्टो बीजेपी की मैनिफेस्टो सिंह दे यारबसिंग जे लोइमक फुलफिल तौरकनी हाबी थाजबदी लैगत पीबीबो सुसोय सोयना पिने अदुदे अखोय कमिटी ने भारतीय जनता पार्टी ने तौगिने बदो हुजि ट्रेन की मतंग दो ngasi ta lambi hutpa ya da sing da ka tor ka madu tab tharak ya tha tok madu tok ngam da ya adu huji ki tha ma da ngam doi ni pe khai to ku ta ga no 45 days hai do en khala je khoi kan 12 ki pe khai dor ko da adu ngasai 12 ki pe khai dor ko da ngang topper sing meritorious nupi bisa sing du da khudak ta government ki account ki lai we adu de khoi march ki budget ta phau rani khoi march ki da budget ma sa ma la ka ni adai da huji ki khoi manifesto da yaw ki ba vision document da yaw ki bu por sing du di budget ta yarmak to ngasai ring na hai ki do mamangi khoi ki school phagana si adagi kano go to village ke tawmo tamda budget ta yaubra tahubra hai matam do hada khoi budget da hapani hai bising jigi na budget hapabni na khoi ngasai gi class 12 pass to kon pi misa singu da meritorious students da laptop pi bu oro adagi scooty pi bu oro adu di march panung gi budget da yaudor bo oibni na aduna pa khai dor ko si me gum bo oibi 45 days pe khai do ko matam changna bani na aduna khoi april da lai sen ka pe khai am thuna hai dok salen khalasi adu ko march ki budget ta hapurabni na khoi scooty pi ba adagi tab pi bu tablet pi bu di arai ba pot amne na Joy soidre ko okay am ngai zero za ngasi akoina ngasi gi manung hona gi topic BJP 36 what next hariba discussion asida sarugya bikiba akoi gi panelist ahum ahan bada aha ki writer BJP Manipur Pradesh ki spokesperson oja Laimayum Basanta Sharma ojabu thagachari then mayai thangbada the Imphal Times ki editor oja Rinku Khumukcham ojabu su thagachari and last but not the least JDU Manipur State unit ki President Oja Limjalet Haokip Ojabusu Thagachari. Ngasi di Manung Honagi discussion asida BJP 32 what next hai basi gi matang da khoina khana zakre hojik BJP gi market de gi modi thumping majority phanglabani na lenga asi sungsoi soidana march ki tarama pan gi manung da semdok lagad sem lagani habi gi thaja basi khoi phangle loina na BJP gi manifesto sing da yariba pot sing asi khoina thaja ba pi ki ba mayam asi thabagoina pangthorakani habi gi thaja basu tham pibiri khoina makhoina CC tawgani haiba mayam asi akhoi record tawdna leirabani aduna anobo lenga asi prajai damakta welfare activity purak palenga oigedoribra masi karma mongi lenga oigedori bano haibasi miyamna ngai minaba tari ngasi gidi manung hunagi program asi matang ashwari loislage thank you